Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Yes, my ou vriend, hoe lyk dinge daar by jou? Hier, vandag Vrydag alweer. Jo, hierdie tyd vlieg nog erger as verlede jaar. Ek weet nie wanneer ons binnekort weer gaan nuwe jaar hê nie, maar ek vermoed dit gaan vroeër wees as wat ons almal dink. Ek sit nou sommer hier in die Moerkoffie Express en gesels ek 'n bietjie met jou. Ek sê vir jou sê, hierdie jaar het dan met 'n spoed begin en ek praat nie van Trump se oorlog daar in Venezuela omtrent daai olie en sulke goed nie. Baie ouens sê nou dit is nie die olie nie. Maar aan die einde van die dag is dit tog die olie. Want daar's ouens wat beweer dat Amerika het blykbaar nie die olie nodig nie, maar omdat hierdie olie na China toe gaan, het hulle nou so half van hulle been, hulle bonnet oor dit. En nou probeer hulle vir China afsny met hierdie olie. En so aan. Maar nie net as gevolg van dit nie. Hier in Suid-Afrika sien ek die parlementêre kommissie het weer begin. En dit is nou rondom die aantuigings wat generaal Makonasi gemaak het. En nou sien ons, ek is half teleurgestel nou man in hierdie nuwe reeks van die parlementêre kommissie. Ek weet nie wat gaan daar by die Matlanga kommissie aan nie. Lyk by die moet ook nog half en half opstaart. Maar nou ja, dis half teleurstellend. Een van my manne wat ek nog altyd geondersteun het van 3 jare af, toe ek kon ontmoet daar by die Lughawensmaatskappy. Praat van so ver terug, seker so 2001 rond. Paul O'Sullivan. Hy het ons nou vir ons beloof vir maande al. Hy kan nie wag vir sy spreekbeurt daar by die kommissie nie. Amper so Zuma destyds, wat nie kon gewag het om by die Sonderkommissie te getuig nie. En toe hy uiteindelik daar uitkom, toe wil hy eintlik nie meer praat nie. En hy wil net praat waaroor hy wil praat en sulke tipe van goed is. En daar het nog niks al van gebeur nie. Ons weet dus die Sonderkommissie is verslag, lê nou al vir jare stofgaar daar iewers. Ek weet nie eens of het op die president se tafel is nie. Miskien is dit daar by die Unie-geboue of wie weet waar. Miskien is dit by Nkandla. Nkandla. You know, some people who could not pronounce Nkandla, they've now learned Nkandla, Nkandla, Nkandla. Hey, hey, hey. There is a broken president in a broken country, you know, my babo. Maar nou ja, Paul O'Sullivan het nou amper gemaak soos die vorige, het jy gesien, daar is 'n nuwe persoon aangestel by die NPA, National Prosecuting Authority, as die nuwe head honcho. En wat interessant is, van die oorspronklike 6 of 7 aansoeke vir hierdie posisie verlede jaar, was hy nie eens op die lys nie. Cyril het gedag, nee wat, ons worry nie oor daai klomp ouens nie, hulle is 'n klomp papvreters, ons gaan hierdie ou aanstel. So, ja, welkom by die NPA, ek hoop, hierdie man gaan dinge beter laat gebeur. Hy lyk na 'n man van inbors, hy lyk na 'n man wat goeie ondervinding het. Wat kan hom keer? Vra ek jou. Maar nou Paul O'Sullivan
hy het nou intussen gemaak, soos daai meisiekind van NPA, wat sy haar naampie nou weer, ek al amper vergeet, wat hier net voor die einde van die jaar, voordat die parlementêre kommissie gesluit het Batoyi besluit dat sy wil nie meer voor hulle getuig nie. Sy soek nou regshulp. Kan jy dit oor vertel? Sy is die reg, maar sy soek regshulp. Nou, 'n goeie vriend van my het verduidelik dat hy verstaan hoekom sy regshulp soek. Maar ek koop nog nie heeltemal daai idee nie. As jy die waarheid praat, en net die waarheid, en niks iets anders nie, en jy het die verskillende agendas of geraamtes in die kas nie, hoekom het jy regshulp nodig? Waar ek meen, waar jy getuig as die hoof van die NPA. You are the law. Why do you need any representation? And by the same token, this is only a commission of inquiry, it's not a court of law. Maar jy sien, hulle is bang vir die aanbevelings wat mag kom. Maar hoef ons regtig bang te wees? Nee, ek glo nie ons hoef bang te wees nie, want ons het mos al gesien met al hierdie kommissies van ondersoek. Aanbevelings word gemaak, en baie van hierdie mense word nooit vervolg nie. Maar Paul nou, is 'n ander geval. Ons held op die groot wit perd, reg om te fight vir reg en geregtigheid. Hy vrees nou vir sy lewe. So, hy is nie meer in die land nie, soos volgens beriggewing. Hy is nie meer in die land nie, hy is blykbaar in Londen. En hy het nou klaar vir hulle laat weet. Hy gaan eers iewers in Februarie weer terug wees en so aan, en dan mag hy dalk besluit, dit hang seker nou wel af van hierdie aanslag op sy lewe, hierdie vrees van hom, of hy enigsins gaan getuig. Kretcher tried to kill me 5 times that we know of, possibly 6. Dirty cops have tried to kill me 6 times in the last 10 years. So, why on earth would I want to come out and say bad things about a man like Mkhwanazi if I don't believe they're true? I say, everybody take a deep breath. Stop thinking that Mkhwanazi is Batman. He's not. I'm saying he's a criminal, and you are all going to find out in the very near future. En ek wil vir hom sê, Paul, asseblief man, getuig. Jy dan nou vir ons vertel, jy gaan hierdie ding op sy kop omdraai om te bewys dat Mkhwanazi eintlik fake is, en Mkhwanazi eintlik die ou is wat agter tralies hoort. Nou wat ons tot dusver gesien het, kan ek nie sien dat Mkhwanazi enigsins, ja, ek glo hy het ook 'n bietjie modder op sy gesig. As jy saam met hierdie ouens werk, my maat mos altyd gesê, sy het geglo daaraan. Meng jou met die semels, vreet die varke jou. So ja, as jy deel is van die semels, dan gaan jy obviously 'n bietjie modder op jou gesig kry, maar ek glo, hierdie ouens waaroor hy praat, Mkhwanazi het meer modder op hulle gesig. So, ek weet nie wat van Paul gaan word nie, wat gaan gebeur nie, maar ek dink tog, hy moet sy saak omstel voor die kommissie. Want ons sien nou, dit kan dalk fake news wees, maar volgens beriggewing van ander podcasters en so meer, het hy al klaar alweer vir hierdie nuutste generaal wat nou getuig, het hy al klaar vir hierdie ou dreigboodskapies blykbaar gestuur. Hy was destyds vir ou Ethel Trollip, het hy ook was gedreig. En sommer sake gemaak, blykbaar saak gemaak teen Mkhwanazi. Jy sê, het lyk my hierdie ouens, hulle speel met groot geld man. Want weet jy wat kost het om om 'n saak met die Hooggeregshof aan te bring? En dan moet jy onthou, jou sukses hang af van hoe lank het vat. Gewoonlik vat dit 3, 4, 5 jaar om hierdie ou klein geskilletjie uit te sorteer. So die regstelsel is ook maar, ja, hy loop nie op geoliede wiele nie. So, die ding is, Paul se lewe word nou bedreig. Ja, Batoyi,
nog hoof van die NPA tot, ek dink nou, einde van die maand of volgende maand. Sy wil nie verder getuig voor die kommissie nie, so waar bring dit ons nou? Met al hierdie miljoene rande wat gespandeer word daagliks, om hierdie ondersoeke te hou, om wat te bereik. Dis soos 'n hond wat 'n bus jaag. Sy die bus vang, wat gaan hy nou met die bus maak? So dit daar gelaat, ons moet maar sien hoe speel hierdie ou speletjie uit. Wanneer val die ou kaarthuis heeltemal in mekaar? En na my beskeie mening, is die kaarthuis lankal in sy moerin. So ja, dan is die ander ding natuurlik, Suid-Afrika het oorlog verklaar. En voordat jy skrik, ons het nie oorlog verklaar teen 'n land nie, ons het oorlog verklaar teen 'n siekte met die naam van pek-enclosure. By protecting our national herd, we are in fact protecting our future. As I said in Parliament yesterday, our strategy is to wage war against FMD with all the tools that we have available to us. Foot and mouth disease, FMD, soos die ou akronieme nou lei wat hulle gebruik. John Steenhuisen, ons man op die plaas, ons minister van Landbou in die GNU. Hy het nou hierdie week aangekondig, hulle verklaar oorlog. En wat vir my interessant is, en ek het dit van die begin af 2-3 weke toe ek nou weer hoor van die pek-enclosure pandemie, het ek so 'n bietjie gaan oplees oor dit. Ons het laas in 1933, tussen 33 en 35 min of meer, het ons probleme gehad met pek-enclosure, daarna nooit weer nie. Interessant, hè? And for people who don't know what foot and mouth is, maybe they should have a look at that interview. Maybe they should start reading about the impact of foot and mouth. I read recently a dairy farmer's diary for 1 month of what happened on his farm. And it's just quite sobering. So that's where we are. And you said I did something unusual. The minister used exactly the same words yesterday when I asked him a question at his ministerial briefing. And he said that it's unusual having a parliamentarian coming to this briefing because I've got all the mechanisms, parliamentary mechanisms to ask questions to the minister, and I'm a member of the Portfolio Committee. Well, that's precisely why I went to that press briefing. I am a member of the Portfolio Committee, and the minister had not briefed the Portfolio Committee about this new plan of his. And I thought, well, let me go and get first-hand information. Today, I want to address you with a clear roadmap for the protection of our national livestock herd, as well as the restoration of South Africa's international standing in the agricultural sector. Since losing our FMD-free status in 2019, our farmers have continued to face unprecedented challenges. Over the course of the last few months, I've received many pleas for help from both commercial as well as communal farmers. And it is our farmers who have borne the heavy burden of the recent FMD outbreaks in the country. The problem, Alec, is that foot and mouth, this current foot and mouth outbreak, has been around since 2021. That's 4 years. Now, you remember how long the 2 years of COVID were for South Africans. Well, these 4 years for farmers have been an absolute nightmare because the minister quite glibly says he's going to wage a war against foot and mouth disease. But the question is, what's he going to wage the war with? We see your struggles. We understand and acknowledge the financial as well as emotional toll that outbreaks like foot and mouth disease have on you, on your families, and also your livelihoods. You need vaccines, and we don't have vaccines. And this is what gave rise to my question to the minister. When I said to him yesterday, you say that it's the responsibility of the farmer to maintain biosecurity on his farm. Well, absolutely. That is what proper farmers do. They make sure that they have proper fencing, that they can exclude other animals that might have diseases, and the government should be doing the same thing. We don't have a barrier anymore between the Kruger Park and livestock farmers in South Africa. That barrier is gone. So the first barrier of prevention is gone because of neglect, like all the other neglect we see in this country, neglect of road and rail and all of our infrastructure, traffic lights, well, you name it, it's just gone. This government does not look after infrastructure.
So the consequences then, and I think you said, if you don't maintain your road, you get potholes. Well, if you don't maintain your buffer zones of foot and mouth, you're going to get a foot and mouth disease outbreak. So hierdie bek en klou seer laat my amper dink aan COVID. En dit word ook in gesprekke genoem dat ons was baie vinnig, was ons nie, om COVID vaksines vir mense te gee wat nie eens ordentlik getoets was nie. Nou sit ons met die probleem, daar is blykbaar nie genoeg getoetste vaksines vir bek en klou seer nie. My. Oh. Now, if you have a national disaster, you need that kind of intervention. You need that kind of leadership to tell farmers and tell the country, we're going to do this because we have to do this in order to save our industry. Can't say we can't do this because of the law and this regulation and the next regulation, and we can't import this vaccine because this person hasn't given permission yet. If it's a national crisis, and it is a national crisis, we were acquiring vaccines for COVID that hadn't even been tested, Alec. Why can't we do the same thing for agriculture? We were acquiring vaccines that have been shown to have been detrimental to human beings. Why can't we do the same thing when farmers are on their knees saying, our livestock are dying, we are dying of poverty, and this is psychologically killing us? So, die storie loop so, dat onderste poort, ons kan dit seker maar noem, onderste boepoort, deesdae. Vir jare al, ons maak nie vaksines nie. Maar hoekom sal ons nou vaksines maak? Want ons het nie 'n probleem met bek en klou seer nie, sê dit 1933, 35 of whatever. Maar nou hier skielik vir die afgelope 4 jaar is dit 'n probleem, 4-5 jaar, so in 2021 begin. Maar as ons nou hierdie regering ken, dit was toen nog nie die GNU nie, Government of National Unity nie, soos ons nou hierdie regering ken, laat hulle maar baie min geldjies oor vir werklik goed om te ontwikkel en so. Want eers moet die trogvrete se sakke gevul word en dan val daar so 'n bietjie krummels van die tafel af en so meer en so meer. So die hele ding rondom dieregesondheid en spesifiek siektes soos hierdie bek en klou seer wat ongelooflike slegte effekte kan hê op ons voedselsekerheid en so meer. Ons het niks gedoen met dit nie, absoluut niks nie. Ons huil oor Amerika wat gestop het om vigsmedikasie en so meer vir ons al geld te gee. Ek dink ons moet nou moan dat hulle gee nie vir ons geld om bek en klou seer en sulke siektes te bekamp nie. Miskien gaan dit help, miskien gaan Trump dalk luister. So nou het ons oorlog verklaar. En luister 'n bietjie wat sê Ethel Trollip. Hy was eens die burgemeester hier onder die DA in Dubai. Hy is nou deesdae, ek dink by Action SA. Luister 'n bietjie wat sê hy. So my question to the minister was, so you tell us you're going to do this, you have no ammunition, you have no vaccines. Farmers for the last 4 years have been waiting for the department to provide vaccines, and the vaccines haven't come. And in fact, many of the farmers that have vaccinated and been able to get hold of vaccines, their animals have still died. Now, it is said that animals, and yesterday one of the departmental officials said that animals don't die of foot and mouth. Well, they might not die of foot and mouth disease, but they die of secondary diseases, clostridial diseases, Pasteurella, Rift Valley fever, all the other diseases that also require vaccines. En jy kan duidelik volg wat die man hier sê. Ons is nie by vermoë om dit te doen nie. So wat's volgende? And I want to tell you that Onderstepoort Biological Products and the Agricultural Research Council have been absolutely delinquent in producing vaccines. Alec, every single summer I get inundated by calls from farmers to say, heartwater, gall sickness, Asiatic African heartwater are killing my cattle. I can't get blood. I can't get vaccines. I'd now like to hand over to Dr. Emily Mokajani, who will take you through the strategy and the plan. And then I contact the Director General and I contact the Minister, and they assure me
that the product is available and the farmers come back and say the product's not available. I want to make it very clear that this detailed plan, the detailed plan, will be shared firstly with MECs and provincial veterinarians, cabinet ministers, and industry leaders. So, Onderstepoort Biological Products used to be an iconic South African establishment that provided vaccines to South African farmers. And members of the media, we are here to present to you the strategy for the country, because we believe that, when I say we, I'm talking about the task team which was highlighted by the minister, and we believe that we can do it if we work together. Nou ja, op baie noot, kom ons kyk hoe speel hierdie ding uit vorentoe. Ek weet nie waar dit gaan eindig nie. Alles dui vir my daarop dat al hierdie probleme wat ons in Suid-Afrika het, of dit nou die gesondheidsstelsel is of wat dit ook al is, back and close hier, misdaad in die land, die druk op ons gesondheidsstelsel, waterstelsel, elektrisiteit, infrastruktuur, you name it. Alles kom vanaf 1994 toe ons grensbeheer verslap het. That is how the cookie crumbles. Sien jou Saterdag op die trein. Radio South Africa, your voice. 24/7.
Jy sien, Vermeulen, mense wat dink hulle is donder smart, is nie altyd so donder smart nie, hè? Jy luister.